hano muri buka President Sinya tugira opening ceremony tariki 9 z'ukwa 8 2019 so nahari na magambo ya president wacu mushika kunda sport kandi nawe ari mu sportif rero benshi banagiraga ngo naha sport gusa sport nayo bakaba bazi ngo ni basket ariko ubu hakorerwa ibintu byinshi Ikaze rero ni kuri Legacy TV akanya turi kumwe na Ben na Chance na turi muri arena abantu bari kwibaza muri kubera iki turi hano uyu munsi tuje tugifite igitaramo ku tariki 5 z'ukwa kwezi kwa 4 kuri Pasika tuzaba turi mu hano hari zimwe mu ndirimbo abantu bagiye bakunda zanyu cyane ko ari nyinshira kuri uwo munsi n'ibiki bizakoreka umuriro w'Imana uzaka abantu bitega ikirero tuzongera twibukiranya amakuru ya Kristo kuko Kristo agira ubusobanuro ku bakristo bose tuzongera twibukiranye kuza kwe kugupfa kwe no kuzuka kwe ndetse tubwira abantu ko ari umwami uzagaruka biba ngombwa ko bapima abakinyi ko batanyweye ibiyobyabwenge cyangwa bibafasha bibaha imbaraga most of the international events kuko hari umunsi umwe twigeze turirimba kubera imbaraga nyinshi dukoresha umuhungu umwe wari kuri sound arabanusha ntabwo mwari bwo cyo mutafasha nahoraga njya kuvumba amashimwe y'abandi arebera mu madirisha abandi batamba Yesu tarobanura ko mutoni ganja kuvumba amashimwe y'abandi arebera mu madirisha abandi batamba Yesu tarobanura ku butoni araza azura ibyanjye byapfuye bibaho uyu ni Ben na Chance twabateguriye igitaramo kuri Pasika twise Easter Jubilee kizabera hano muri iyi nyubako murabibona muri BK Arena ni ku itariki 5 z'ukwa 4 yego abantu bazakora muzaze mutwitabe muzaze tubane twibukiranya amakuru y'umwami wacu tuvuge urupfu rwe tuvuge kuzuka kwe tuvuge ukuntu ari umwami uzagaruka gutwara abamwizeye bizaba ari byiza abakunda gutamba abakunda kuririmba turabahamagaye ni muze tubane karibu muri BK Arena asante turabishimiye cyane turabishimiye karibu muri BK Arena yose muraho karibu akoze b'Imana turabishimiye amakuru mazina yanjye ni Sharangabo Alexis shinzwe iterambere ry'ubucuruzi muri BK Arena kandi nkorana n'aba event promoter cyane rero nzi ko turiteguye igitaramo cyanyu kwa 4 tariki 5 uyu munsi rero ngira ngo mbereke aho kizabera muri BK Arena kugira ngo namwe muhamenye neza asante cyane thank you karibu muranyura muri security thank you karibu karibu cyane ngira ngo mumaze kuza muri arena kenshi ariko uyu munsi ni w'ingenzi cyane kugira ngo mumenye ko hakora aha rero ni VIP aho binjirira nkuko mubizi ariko dufite entrée nyinshi zitandukanye hari aho abantu rusange binjirira hari aba media hari ibindi byumba bita vestiaire cyangwa changing room nabyo muzabikoresha abahanzi aho bitegurira n'ubwo ngo iyi nyubako ni also is a multi purpose hakoramo ibintu bitandukanye n'ibyumba dufite rero bikorerwamo ibintu bitandukanye iyi rero ni VIP entrance ubwo turaza kureba ibyo bice bitatu bine no mu kibuga hagati ariho habera event ariko nazo kubera hakorwa izitandukanye na setup ziratandukanye ubwo by'umwihariko turaza kureba ibyanyu karibu
ubu rero nk'uko nababwiraga arena ifite ibice byinshi bitandukanye. Aha ni VIP entrance, ariko hari n'igihe tuhakorera some event ntoyi cyane. Arena rero igira ibice, hano VIP dufite main entrance yo hirya turaza kuyireba, hari media area hirya, harimo ibyumba bitandukanye, ibyumba by'inama, hari noneho na changing rooms cyangwa vestiaire mu gifaransa. Ariko uko nababwiye arena is a multi-purpose venue, ibyumba byinshi dufite bikorerwamo ibintu bitandukanye. Nk'izo vestiaire zizabafasha no kwiteguriramo abahanzi, amakorale, abantu bose. Tugira n'ibindi byumba hirya by'abapasiteri bitewe n'igikorwa uko giteye, n'ubwo dufite ahantu henshi hashoboka. Niyo mpamvu rero arena ni ahantu heza cyane kuhakorera event nk'iyanyu, kandi yakira abantu 10,000. Arena imaze imyaka 6, dufite na kategori zitandukanye aho abantu bicara amatike bitewe n'ayo baguze. Tuba dufite protocol ku munsi wa event, dufite security, aba crowd managers cyangwa bouncers bakora ibikorwa bitandukanye. N'ubwo rero tuba twiteguye umunsi wa event ugera twamaze gukora inama nyinshi zitandukanye ziduhuza twese, ari abakiriya, ari venue, nabo bose bakora imirimo itandukanye kugira ngo tube turi kuri same page. Ubu rero mu kanya turaza gufata iminota mike kugira ngo ngende mbereka aho muzakoresha, ariko no muri rusange mugira site visit ya arena, ibikorwa byiza by'igihugu. Murakoze. Thank you. Yes, karibu. Ni ukuvuga ariko rero za kategori z'intebe muraza kuzibona n'abantu iyo bafite amatike baguze ama wristband cyangwa badges, nizo zibereka protocol ibereka aho banyura. Protocol ibereka aho banyura kugira ngo bagere mu ntebe neza. Kandi n'umukiriya nawe aba yemerewe kuba yazana protocol irenzeho kugira ngo imufashe kuba yatwara aba VIP mu myanya yabo. Ariko twebwe dufite abo tuba twarashize muri proforma bafasha muri organisation ya events, kugira ngo umuntu wese ajye kwicara aho yaguriye itike ye. Hari uguriye ya make agashaka kwicara muri VIP, ubwo uyo ngo bamushyira ku ruhande. Bamwitaho nawe. Ariko niyo organisation niyo kugira ngo n'ibintu bigende neza, kuko hano hashobora kuba akajagari kenshi cyane iyo abantu bazunguruka ahantu hose. Ariko hari imyanya, twakomeza, hari imyanya ibifite abayigenewe. Niyo mpamvu natwe tugerageza ko ibintu bikorwa kugira ngo nuje hano agire experience nziza. Mwebwe abahanzi n'abandi muba mufite aho muri, ariko umuntu, umuturage cyangwa se umunyarwanda n'umuturarwanda wese waje muri event aza ahantu abone ko hari organize. Buriya nicyo kintu cya mbere muri event management. Yes, niyo mpamvu rero haba inama nyinshi zitandukanye zituma abantu baba on same page. Yes. So rero hari inzira nyinshi zitandukanye bitewe n'ibikorwamo, ariko turaza kujyamo hagati mu kanya. Ubu rero kandi inyubako uko ikoze, hari numbers za bathroom z'ubwiherero teza kuba ufite. Abagabo, abagore bose bagiye bafite ahabo, ari hejuru ari hasi. Aha rero naho ni restaurant yitwa Sandaona, ariko muri make ni ukugira ngo tuze kureba aho public general benshi aho banyura. Mujya mubona abantu banyura hanze bakabasaka, noneho bakinjira. Aha ni ukugira ngo namwe igikorwa cyanyu muvuga ati aba audience bacu, abashitsi bacu bafashwe neza, bafite uko binjira, bafite ababereka aho banyura. Ni nayo mpamvu hano rero, hano ni general public entrance. Buri muntu yageze hano rero bamusatse, hano haba ari protocol ireba amatike. Dufite n'abandi mu nguni kugira ngo ntihagire ujya muri changing room gutera akajagari mu bahanzi, ntihagire ujya kuri VIP atabyemerewe. Iyo ageze hano rero hari ababereka aho bajya bitewe na wristband cyangwa n'itike. Ibintu byose biba birorganize. Hanyuma kuko dufite hejuru no hasi. Yes. Ariko mbonereho no kubereka arena yacu nyine, ngira ngo muzi ko imaze imyaka 6. Muri Bukapu. By the way, uzi ko yari Kigali Arena. Iriya BK Arena ni Bank of Kigali, Bank of Kigali, Kigali Bank, Bank of Kigali. Nuvuga ngo ni naming right, na amasezerano dufitaniye y'izina ryabo, ariko hari uburyo dufitaniye imikoranire myiza, hari n'icyo bifasha muri za event. Ariko rero hano muri Buka President Sinya tugira opening ceremony
itariki 9 z'ukwa munani 2019. So naha ni amagambo ya perezida wacu ngo akunda siporo kandi nawe ari umusiporutifu. Yes. Rero benshi banagiraga ngo naha siporo gusa, siporo nayo bakaba bazi ngo ni basket. Ariko ubu ngubu hakorerwa ibintu byinshi kugira ngo natwe iyi company yitwa Q Avenue Solution irebera hano dufite inshingano zo gushaka amafaranga zo kuhabyaza umusaruro. Rero ntiwabikora mu kintu kimwe gusa. Buriya na siporo igira periode yayo, n'ibitaramo bikagira amaperiode yabyo, n'ibindi na graduation n'izindi. Niyo mpamvu rero tugerageza kuhakorera byinshi bishoboka kandi ni ibintu byiza. Niyo mpamvu n'ikibuga muza kubona ndani cya basket buriya kivamo bagikuramo haba basket tukagisubizamo. Na setup za event si zimwe, hari abagira stage yo hagati, hari abagira yo ku ruhande. Rero iyo urangije ibyawe bakuramo hagasigara ko hameze kugira ngo undi nawe nazaza akore mu ibyo. Nicyo bita multi purpose venue. So rero kandi karibu cyane. Ubwo ahandi hose ho turaza kuhareba. Urabona ko hari abafite inama hano. Iyi ni Sundowner Restaurant, ariko hari abahakorera inama zitandukanye mu buryo butandukanye. Hari n'abaza bakahagirira album launch. Hari tu event, hari igihe twerekana match za football, ibi tugakuraho tugashyira intebe tugashyira screen. Urabona ko hari indi screen, hari izindi screen ku ruhande. Ubwo noneho hakaba event y'abantu 300. So tugira n'uburyo ibyumba bito dufite bihakorerwa ibintu bitandukanye. Ntabwo gusa source of income ari muri arena hagati, usibye ko ariho dukorera menshi nyine, ariko kugira ngo n'iminsi isanzwe yindi itarimo big event ubwo wakoresha izi room. Yes. Urabona dufite n'ama escalier azamuka, escalators n'abashaka kwizamukira, ariko aha hose haba hari abantu babereka aho banyura. Yes. Ni byiza kazi. Ariko muri business ni nagiye atangiza site visit, ariko ko ndi mu iterambere ry'ubucuruzi, business development sales, so bisaba ko abantu bereka, ariko hatanye no kujya haza n'amashuri n'abandi bantu kuvisitinga, ari aba business ariko n'abandi ba tourist. Buri hari abantu baza batunguranye baba tourist ashaka kuvisitinga, ubwo tumuhuza nabo bakamugira icyo bisaba ndene kuko ku munsi ukoresha site visit ntabwo nasubira mu biro. Urananirwa, so kunanirwa ko you have to talk no kugenda, ariko kandi ngo sinaba ngikoze ibindi. Iyo rero company yaraje, ariko yarabaje mu rwego rwa business. Urabereka hari umuntu azashaka kuhakora event ariko ashaka kumenya hateye hate. Hari n'abaza muri event ariko ntabashe kumenya ngo hari iki hameze hate. Rero iyo uzanye business ushaka kumenya nawe izakora ite, nakuramo iki. So iyi area rero turi muri east side, north side, nubwo no hejuru hari buriya arena imeze gutya indani, ariko ibindi byose ni around. Ubu turazenguruka arena ku ruhande. So izi rero nizo bita changing rooms cyangwa vestiaire cyangwa urwambariro. Ni ukuvuga ngo rero ni ibyumba 6, ariko tukagira n'ibindi hano. Hari fitness hall, gym, hari first aid turaza kuzireba, doping control, hari icyumba kiri hano n'iki. Muri za sport event hari aho biba ngombwa ko bapima abakinnyi ko batanyweye ibiyobyabwenge cyangwa bibafasha bibaha imbaraga. Most of the international event. Kuko hari umunsi umwe twigeze turirimba kubera imbaraga nyinshi dukoresha, umuhungu umwe wari kuri sound arabanusha ntabwo mwari bwo mutafasha. So muri sport hari za event za Afrika twakira ku rwego rwa Afrika, baba bafitemo kugira samples random, bakaza bagapima abakinyi. So tuza kuba ibyumba byabo, abadoctors baraza bakabaha ibyumba, bakabaha frigo, ko kenshi ni nko gupima inkare cyangwa amaraso. Ubwo rero baba bafite ibikoresho byose. Ariko noneho biriya byumba nabyo ni binini, no muri event yanyu ya gospel cyangwa concert barabikoresha abahanzi. Niyo mpamvu ibi 6 bya siporo n'abahanzi cyangwa mwe muzamenye ko mubikoresha korale n'abandi bazabafasha. Fiacre arabimenyereye nibyo bakoresha, ariko mwebwe nk'abahanzi bakuru either you use this one cyangwa izindi ziri hirya referee rooms. Abaganga ni ngombwa. Waryamye hano rero ni icyumba cy'abaganga. Ubwo hari n'uruhutse hariya yabarwayeho, ariko tuba dusaba abaganga kuri event no muri setup day. Hari umudokiteri aba ari aha n'ibikoresho byabo. Noneho tuba dufite na ambulance n'aba nurses bari mu bantu.
ariko you have to have this room muri ibikorwa bingana gutyo. So rero ibi bitandatu byose, this is one of the sample, ariko turahahindura n'ubundi. Hari igihe dushyiramo imeza, ariko urabona ko hari ububati bwo kubikamo ibintu, hari toilette, hari douche, rero bashaka kuzamo bakaba bitegura, tukabashiraho imeza. Ariko no muri siporo baba bafite ikibaho cya coach, hari na televiziyo, nk'uwo basohoye bamuhaye carte rouge araza akarebera hano. Hari igihe baguha carte rouge ugasohoka, hari televiziyo iyo bari barayerekana. Baba bagiye muri mita ya minota 15 babaha, ati murabikurikira hano isigaye. So ariko iba yarakozwe mu buryo bwa siporo, ariko muri business you are able to use mu bintu bitandukanye. Yes. Hari n'ukoriya hano agashiramo icyo bita tea, maybe niko namwe muzakoresha, igakomeza ikajya no hagati kakagira nkaho imbere. Ubwo setup rero yindi mwabonye ko umuntu akora bitandukanye. Wabonye rero ko ari multi purpose, ubundi haba hameze gutya, twaranahasize, dufite gahunda yo kuhasiga. Ariko mbere byari byarashishutse cyane kubera ikibuga. Murabona ko iki kibuga cya basket kivamo n'ama pieces dukuramo tukabika, kuko nko muri concert ntabwo wakigumizamo. Ubu rero mu kanya ndaza, ejo twari dufite match ya basket, hari imikino ya basket dukora muri iki gihe cya February, ariko muri partnership na Ferwaba. Hakaba izo bakinira muri Petit Stade n'izikomeye zikinirwa hano. So rero ubu rero nyuma y'izi match za basket, ejo bundi hari igikorwa cyitwa Global Citizen, ni concert bazahita bakuramo iki kibuga twitegure concert. Rero hano nagira ngo babwire Biki Arena ko iteye rero turi indani. Mwabonye ko rero turi muri arena, ubundi haratwazengurukaga round. So no kuvuga ngo rero aha ni handi mwabonaga muri ya setup Fiacre yaberekaga. Ubundi murabizi rero ibihumbi 10 tuvuga buriya ni intebe zose izi mubona za kara ya flag y'u Rwanda. Hejuru nicyo bita upper bowl, hari hejuru nk'ibihumbi 3 birengaho, n'ibindi 3 bigera kuri 4, n'ibindi nka 5 around here. Urumva harimo na zira suite, ubwo rero byose bikaba ibihumbi 10. Nuvuga ngo rero ariko event ziratandukanye. Iyo wakoze stage hariya biba bivuze ko bloka hari inyuma. Nubwo ukoresha hasi, ubwo nuvuga ngo ibihumbi 8,500. Ariko nka Mbonyi cyangwa n'abandi bakoresha stage hagati hano, ya myanya buriya muri ya myanya ibihumbi 10 ntabwo hasi haba habazwa, barahabaza. Niyo mpamvu rero buriya ni 10 byarenga ubashe kubabona, kuko iyo wakoresheje stage hagati hari urahakoresha, hari urahakoresha, hari urahakoresha n'ababandi igihumbi hasi. Bivuze ngo na 11 byajyamo. Ako nuko gusa ni event nke zibagezaho. Rero category birumvikana, nka Fiacre arabimenyereye, uje kuzana event ubuzi nawe, ubuzi audience yawe, uzi ba market yawe yo mu Rwanda na amafaranga ngahe na charginga mu gitaramo cyane. No kuvuga ngo rero iriya niyo CIP, hahandi twinjiriye ni inyuma, ubona ko zira ntebe zitandukanye n'izindi. Kandi zegereye VIP suite. Kategori ya mbere ni rero, ariko haba na kategori yo hasi yegereye stage, ubwo nayo muwamuza yo muzayicharging. Hakazi kategori, hakaza no kuva hari urana ko ari ama plastique, nubwo ari lower bowl hasi, izi zose gutya. Ariko rero muri event ya concert, kuko urabona ko nk'aba babegereye stage, hari igihe wongerera hano amafaranga kurusha abinyuma, hari ni kureho gato. Wa hano nawe kuko ari VIP nawe ukongera igiciro, aba hano nabo ukaba ufite igiciro cyabo. Ni ukuvuga ngo rero wowe nyira event, twebwe Biki Arena ntabwo detectinga ngo ayo wa charging. Dusabye guidance twakubwira, ariko uwagufashije igitaramo cyawe cyangwa igikorwa abazi market ari ya charging. Ubwo ni ukuvuga ngo rero ziraka, kandi rero category ziratandukanye bitewe n'igikorwa. Hari na za events za The Ben n'abandi, zira za hip hop n'ibindi, usanga baciye mu gice hano inyuma hakaza babajene bahagaze, babakunda kwipatingira hano inyuma, imbere hafi ya stage bakagira VIP protocol. Rero hejuru noneho ikaba less expensive, kuko ukuzamuka niko ugabanya igiciro. Ubwo rero nuko bigenda. Dufite za screen
za marketing, buriya Fiacre arabizi, akorana na marketing team, hari za video zanyu, hari ibyo mushaba kwamamaza abaterankunga, aka kabert nako kanyuraho, event riraba, hari igihe naho no kuri screen babyerekanaho, ni big one, big cube. So ibyo byose tubikora mu gihe gitandukanye kugira ngo umunsi wa event cyane cyane mwebwe muba mwitegura ku gikorwa cyo kuramya concert, ariko Fiacre team yanyu mukora nayo ibizi abantu dukorana bose n'ibyo bashinzwe, ibisabwa byose rero kugira ngo bigende neza. Rero murabona ko dufite amatara asanzwe n'aya siporo cyangwa ibindi bikorwa bikeneye amatara menshi, ariko concert ikenera yandi Rwanda event nka ya bindi Fiacre yaberekaga, na stage mwabonye ko yaberetse imeze neza cyane. Rwanda event rero ni one of the preferred supplier dukorana, bakora iyo production, amatara atandukanye, sound, buriya dufite sound isanzwe cyo bita PA, public announcement, ariko of course igitaramo, igiterane, ikintu cyari cyo cyose gikeneye sound nziza, hari ibyo bamanika bishya nyine ibyuma byabigenewe, na stage barayibakorera igendanye n'icyo mushaka. Rero iyo birangiye umunsi ukurikira batangira gukuraho, kuko umuntu wese aba afite ibyo ashaka gukora. Ntabwo ushaka nka Fiacre icyo ashinzwe, bashaka ko event yanyu ikoresha stage itarakoreshwa n'undi muntu, so agerageza kumenya uko abakorana nabo ahindura ibintu bitaba nk'ibisa. Yes. So pretty much ni ibingibi, kandi muri package mwemerewe suite ebyiri. Simba tuza kubona umwanya wo kujyayo, ariko izi suite zifite abakiriya bazo, urabona ko hariho amazina, ariko mufite ebyiri. Fiacre azi ko bayimanaginga, n'ubu ngo dutanga amatike nk'abashitsi banyu cyangwa ba organisation barimo nizo bakoresha. Dufite n'izindi Fiacre arabizi, iyi myanya ya VIP yarangiye ushobora no kuzikodesha, kuko dutanga amatike angana n'imyanya irimo, mukaba mwaha abandi bashitsi mushaka kwinvita. So ibyo byose icyiza mukorana na Fiacre ubimenyereye, azi igisabwa n'igikorwa n'umwanya byitwara, mwebwe mugafokasinga ku gikorwa cyanyu. Yes. Ubundi rero haba hari za restaurant hagati, buri harimo inzira aba bantu general public bifite aho yiyakirira, n'aba VIP bari hano nabo dufite uko tubigenza kugira ngo buri muntu wese agerweho. Yes. Amahoro muri njye, nazinutswe zinutswe ibyaha byanjye bihora binyizingiraho, yewe Yesu, Yesu binkize, mbona amahoro muri ganza, ganza, Yesu nyuzure, ganza, ganza, uyu mutima wanjye, ganza, 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 uyu mutima wanjye. Tuba turi muri upper room. Aka ngaka karizanye ariko turagakuze cyane. Turasoje rero, tugiye gutumira none. Satani ntabwo yafata umukozwa n'ubusa. Za nkweto zanjye ngo bazime twagiye. Nije wandi wahoraga imbere yawe, nuzuye amarira, ngarutse ngushima. Mbega nahoraga njya kuvumba amashimwe y'abandi,
nkarebera mu madirisha abandi batamba. Yesu utarobanura ku butoni, araza azura ibyanya byapfuye. Ni hano ku itariki 5 kuri Pasika. Kuri Pasika. Pasika murayumva? Pasika ni hano muri BK Arena. Hano muri BK Arena. Tuzaba tuvuga ngo abarungurukira mu madirisha bazabanga batakirunguruka. Abamaze gusubizwa bazava barimo bashima. Abantu bose bazavanga bahimbaza Imana. Cyane ko uyu munsi ugira ubusobanuro ku bantu b'abakristo. Uyu munsi wacu. Uyu munsi niwo wacu bundi. Easter. Tumakwizihiza uyu munsi cyane, niwo munsi wacu. Ko mbona ngaha tuziruka. Haraho kwirukira. Karibu. Yemwe. Itariki 5 z'ukwezi kwa 4 tuzaba turi hano muri BK Arena mu gitaramo cyiswe Easter Jubilee, umunsi w'amateka ku bakristo. Umunsi w'amateka ku bakristo. Tuzaba duhimbaza twirukanka ahantu heza. 5 z'ukwa 4. Dahawe. Ntitubahaye amakuru ubundi tuvuze. Tubahaye ko bita petikeri, kandi petikeri ni ya mafunguro abantu bafata bari batunganya yandi. Urampawe? Baritse. Ndaguhawe cyane. Kakantu ufata. Ikigori uzufata gutya baritse. Aha ni ukuvuga ngo andi makuru muze kuyareba hano. Ahasigaye muze dutarame. So hano ariko mwabonye hano babana bazamuka ku ma escalier, buri muntu kuri tike ye abafite aho yicara section n'intebe. Baba protocole nababwiye bari ku miryango yose. Kandi hari umuryango uzamuka muri 2 n'uwa hano. Rero buriya bareba buri kintu na buri kantu wa mugani kugira ngo uwaguze hejuru ntaze kwicara hasi cyangwa hasi ntajye hahandi muri VIP. Ubwo rero hari inzira nyinshi zitandukanye. Kubera rero again nkuko nababwiye kubera hakorerwa ibikorwa byinshi bitandukanye, uzi uyu munsi ugasanga hasa gutya, ejo ukaza ugasanga hahindutse, ejo bundi ugasanga hahindutse, ariko iyo tubikuyeho hakaba netre, mbese uko hari hasanzwe ubona nyine hari ahantu heza cyane. Kandi ni inyubako igezweho, imwe muri the best in Africa. East Africa yo ni ya mbere. Hanyuma rero bituma tugira ibikorwa byiza cyane, za event ziva z'abanyamahanga n'abaroko nabo batangiye gutinyuka, kuko mbere tugitangira byari bigoye, ariko ni mindset abantu tuza kumva ko bishoboka. No kugeza ubu ni ibintu bisanzwe mu buzima no muri business. Hari abashobora ahantu n'abatahashoboye, ariko uhashoboye we ukaba wumva ko wakoreye ahantu heza. Kandi cyiza cyo gukorera ahantu nka BK Arena n'abaterankunga nabo benshi bariyongeramo compare iyo wakoreye ahandi. Ariko kandi ufite n'amahirwe ko habyaza umusaruro, kuko niho honyine hakira abantu 10,000 usibye stade. Aha duhagaze naho bita kuri Rutare. Mu yandi magambo bazava ngo ni kwenye madhabahu. Kwenye madhabahu. Nukuvuga ngo bazaba bicanga, bazaba bareba stage aha ngaha imbere. Twatwiruka. Aha ngaha imbere turimo twiruka. Nuko. Aha ngaha mureba turi na ahantu bita CIP, Corporate Important Person. Abo ngabo icyo cyiciro naha ngaha bazaba bicaye. Twababwira iki rero? Biraryoshye. Gutya. Aha hose. Ano bita stage view. Stage view. Aha ngaha uri aha ngaha ubureba. Ku stage neza gutya. Bahita ijisho. Ijisho rya stage. Niwo wabuziruka neza. Uri aha ngaha ni ukumenya gusa gatoya abantu bari imbere utabasimbuka hejuru. Harya. Hano ngo bahita gute? Aha ngaha ubundi bahita premium. Premium, umuntu uzaba yicaye aha ngaha ni umuntu uzaba afite itike ya premium. Okay. Mbega ibintu byiza. Hano. Aha hose. Ameze neza kweli. Karibu.
Hehehehe. Aha Oh. turi naho bita muri upper room mu cyumba cyo hejuru. Umwuka yaje avuye hejuru ku Mana aramanuka agaserukira agahera hano abantu bamara gufatwa umwuka ukamanuka ukinjira hariya hasi. Mbega byiza. kandi hano haba gusubirizwa ibibazo bikomeye biteye ubwoba. ubuhanuzi buramanuka. Nije wandi wahoraga imbere yawe nuzuye amarira ngarutse ngushima. Mbega nahoraga njya kuvumba amashimwe y'abandi nkarebera mu madirisha abandi batamba. Yesu utarobanura ku butoni araza azura ibyanya byapfuye. Ni hano ku itariki 5 kuri Pasika. Kuri Pasika. Pasika murayumva? Pasika ni hano muri BK Arena. Hano muri BK Arena. Tuzaba tuvuga ngo abarungurukira mu madirisha bazavanga batakirunguruka. Abamaze gusubizwa bazava barimo bashima. Abantu bose bazavanga bahimbaza Imana. Cyane ko uyu munsi ugira ubusobanuro ku bantu b'abakristo. Uyu munsi wacu. Uyu munsi niwo wacu bundi. Easter. Tumakwizihiza uyu munsi cyane niwo munsi wacu. Ko mbona ngaha tuziruka. Harakwirukira. Karibu. Yemwe. Itariki 5 z'ukwezi kwa 4 tuzaba turi hano muri BK Arena mu gitaramo cyiswe Easter Jubilee, umunsi w'amateka ku bakristo. Umunsi w'amateka ku bakristo. Tuzaba duhimbaza twirukanka ahantu heza. 5 z'ukwa 4. Dahawe. Ntitubahaye amakuru ubundi tuvuze. Tubahaye ko bita petikeri. Kandi petikeri ni ya mafunguro abantu bafata bari batunganya yandi. Urampawe? Baritse. Ndaguhawe cyane. Kakantu ufata. Kigori uzufata gutya baritse. Aha ni ukuvuga ngo andi makuru muze kuyareba hano. Ahasigaye muze dutarame. Tubaye ikaze rero ni kuri Legacy TV. Akanya turi kumwe na Ben na Chance turi muri arena abantu bari kwibaza ngo kubera iki turi hano uyu munsi. Tuje tugifite igitaramo ku itariki 5 z'ukwezi kwa 4 kuri Pasika. Tuzaba turimo hano. Hari zimwe mu ndirimbo abantu bagiye bakunda zanyu cyane ko ari